content creators. Now, I'm going to be content creator. You're going to go work.
yako leto hapo ya kuhela hapo dadi pas ajenje na muigai na karago na mufea na aidio de dibere ya no nyende ko hoya ko hera diri dite tanaga bihede ya ko na no nyende dadi hao dadi ni kwenda baideo bado yule hapo na bado bazu na kuheshimu na bado gayana hinyatu ikawa manale ile ndio na